turabasuhuje inshuti mudukurikiye tunabaha ikaze kuri cano zacu menya amateka n'umubanje. Uyu ni wa mwanya twabateguriye ikiganiro c'amateka na amateka y'intambara ya Remera. Nanone turi kumwe na mugenzi wacu Maître Willy wakwegera mikrofone. Arakoze umunyamakuru wacu Marcel kutwiyegereza, ariko twebwe turabasangwa, ahubwo turi kumwe n'umutumirwa hano Pasiteri araza yivuge, hanyuma ndaza kubaha umurongo w'ikiganiro tugiye kuganira nawe. Tubaha ikaze mwese. Murakoze cyane, arakoze cyane umunyamakuru Maître Willy na Marcel. Hanyuma njyewe nitwa Rwakabuba Faustin. Ibindi muraza kubyumva mu nsanganyamatsiko y'ikiganiro cy'uyu munsi. Murakoze. Arakoze cyane Pasiteri. Kubakurikiye ibiganiro byacu by'ubushize, twari twavuze hejuru yo gutangira kwa Fidel, uburyo umwuka utari mwiza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Zaire ariyo Kongo ubu ngubu, bitewe n'impunzi z'abanyarwanda zari zarahungiye muri Zaire nyuma yo gukora jenoside. Zarimo abaturage basanzwe n'interahamwe na Exfare, izari ingabo z'u Rwanda za kera ku ngoma ya Habyarimana. Ndetse twavuze n'uburyo abasore b'abanyamurenge baje kubasha kwishiriya ruguru nubwo hari ingabo za Mobutu nyinshi, ariko bakazica muri humye, bakabana nazo bakazineka kugeza barashe amapositiyo yose y'ingabo za Zaire zaririya ho plateau barayigarurira. Nicyo kiganiro twabahaye ubushize. Turifuza ko dukomereza aho ngaho, kuko icyo tugamije ni ukubabwira ariya amateka yose uko yagiye akurikirana. Pasiteri rero ubushize ngira ngo niwe twari kumwe mu kiganiro tuvuga kuri ibyo bintu. Rero twagira ngo dukomereze aho ngaho, nyuma yo kuraswa za positiyo zose za ruguru, ngira ngo iyo kwitara mu Mibundo ishobora kuba ariyo yarashwe nyuma, Yego. niba herukiye izindi, dore ko Minembwe bahise bahunga. Nanone isangiza abantu aya mateka uko byagenze, uze gutinda ku ntambara ikomeye ya mbere yabaye za Kagabwe n'Imurenge, mbese no gufatwa kwa Remera. Numva biri mu byabimburiye iriya ntambara, kandi kikaba ikintu gikomeye cyakanze na leta ya Mobutu icyo gihe. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Ho plateau yose imaze gufatwa, imaze kwigarurirwa n'abasirikare b'abanyamurenge. Kandi kiriya gihe bari batarana ba Fidel, bari bakiri k'abasore gusa. Nta zina bari bafite. Nibura abo nyine bafite izina, hari amazina yatwirwaneho na za Gumino wenda. Ariko icyo gihe nta zina ryahabaga. Icyo gihe nta zina bari bafite ngo ni iri ngiri. Parti politike yari itaravugwa. Hanyuma bamaze kwigarura aho plateau yose, ikayo mu Rurambo imaze kuvamo, iyo kwitara, iyo kukanihura, ndetse n'iyo mu Minembwe. N'abandi bari Mirimba barahunze, bari muri Gongo, naho hari position y'abasirikare. Bumvishe gusa amakuru ko hari inkotanyi ukuntu barahunga, abo nabo barahunga. Hanyuma icyakurikiyeho nuko Kinshasa bohereje abasirikare, batayo y'abadespe baza gutera ho plateau, kuvuga ngo baza gukora jenoside. Yego. Bari baje gushira mu bikorwa itangazo ryari ryasohotse rivuga ko bahaye abanyamurenge iminsi itandatu bari bavuye ku butaka bwa Zaire, bitaba ibyo bazabica. Kaya minsi yahawe abininewe ko bazari se yari 40 hagiye ari 40 bo babaye nyinshi. Baza kugira amahirwe, ariko abanyamurenge bo bahawe 6 ko barimbuka. Bimaze kumera gutyo rero, Kinshasa yohereje abasirikare, baraza babiremera, bahagira kanini cyane. Urumva ibatayo ishobora kuba ari abasirikare 600 cyangwa 800. Hari yaje nka batayo yose. Yari batayo yose yayobowe n'umukoloneli, ntashobora kwibuka izina rye. Hanyuma bafata igice kimwe kija ahantu bita Imurenge ku iposta, ku musozi bita Kibona Ngoma. Niwo musozi wabaye abanyamurenge uhereye kera mu myaka magana. Ku iposta hafi y'Imurenge ni mu high plateau ndabona. Y'Imurenge. Bamaze kuhacumbika rero,
biramenyekana abantu abari muri ho plateau ruguru abasirikare b'abanyamurenge bari bahari batangira ngira ngo bari bamaze kwiyongera hamaze bari kuza bamaze n'ibindi bikundi kwiyongera Rurambo nayo yari irimo kampani yose y'abasirikare b'abanyamurenge Abanyamulenge. na leta igakunze eh urumva bari abasirikare batari bake ndetse no bake mu marungu naho hari abandi ese master yari yaza cagiye Murokore yari mu marungu yari Murokore yari yaje mu marungu. yari ahari Rurambo yose urumva yindi yari irimo kompanyi imwe cyangwa kampani ya leta igakunze yari afite abasirikare ku Kiryama bayobowe na Mukarayi yari afite abasirikare za Gifuni bayobowe na Ruhora imbere n'abayobowe na Bisetsa nabo barahandi gace ka Rurambo bari bakuzuye hanyuma ese ba Fanderuvusha bari hehe ukikiriya gihe nabo bari mu marungu yari ku Ndondo y'Ubuvira yari yagiye ku Ndondo ku Ndondo y'Ubuvira yasanzeyo Kayoyo ko Kayoyo niwe wari ku Ndondo z'Ubuvira ubwo ni za Bijombo ni Cyanzovu na Colonel Rugazura yari Colonel yari Minembwe muri kiriya cyo hagati ndetse na Minembwe kuko niwe warebaga Indondo y'Ubuvira ni Rugazura yarebaga Indondo y'Ubuvira n'ico hagati na Minembwe abandi baje kwiyongera nyuma bagenda bagenga izindi kamba bagenga ariko Indondo ya Rurambo yari irimo ko yefandega kunzi fandega kunzi niwe wari uhareba hanyuma icyakurikiyeho nuko abasirikare bamaze kumenya amakuru ko gukeka ko hari ingabo zo bazajiremera ni Murenge bamanutse umunsi umwe gukora patrouille abasirikare 9 baje Murenge ku iposta bagerayo neza barahagera ku musozi wo ku iposta bahageze basanga ingabo za Zaire zirahari barazibona barwanaho uwo munsi bararwanye bari bayobowe na Nyamushebwa yari section yiwe yabaga ahantu bita mu Rumwero mu paratuni ya Mukarayi yari section ya kabiri muri iyo paratuni se ni bandi bari ba section commander nanone gabivuge section commander section ya mbere yari ya Gereyadi Colonel Gereyadi ni wari ufite section ya mbere yari ku Kiryama aho bita kwa Basabyi no kwa Mvukire muri Rumwero hari section ya kabiri yari ya Nyamushebwa section ya gatatu yari yitwa Mutabazi yari ahantu n'umunyamurenge wo kubwegera hari za plane aho ngaho aracabaho sinzi ahaherereye niba tubaho sinzi yari kuri za Nyarugi ugana za Gatobe hanyuma rero iyo section igeze ku iposta basanga hari abasirikare benshi barwana amasaha atari make yabaye intambara isa nigeze kumva Colonel Nyamushebwa yivuga mu kiganiro yakoze iyo ntambara yari irwanye ndetse ngira ngo niyo yarasubiyemo Maremo Elias uwo munsi nta muntu warashwe uwo munsi ingabo za Nyamushebwa zashoboye kurwana zibasha no gusubira inyuma zizamuka Kagabwe bose bataha ari bazima ko ari cyeza nta warashwe abakomeretse kandi nta wapfuye hanyuma rero bukeye ku munsi wakurikiyeho nanone izangabo za Mubutu zo zarazamutse zirenga umusozi bita Kagabwe umusozi muremure ushinga cyane zishira position urenze umusozi wa mbere bahashira position ndetse no munsi aho umusozi utangirira bukeye nanone izangabo za Nyamushebwa noneho zahuye n'iza Gereyadi urumva ni section zibiri zaragarutse mu gitondo zinjira ikibira cya Rumwero umunsi wa kabiri ubwo umunsi wa kabiri bukeye bwa munsi bahurutse Rumwero bageze kuri Kagabwe basanga niho hari position y'abasirikare ba Zaire icyo bakoze rero batangiye kurwana hagati ya Sizeri n'Isimu iyo ntambara yamaze amasaha agera kuri 7 niyo ya Kagabwe iyo ntambara biti ntambara ari bajanye na kiongozi Mukarayiga noneho na Mukarayi ubwo yari ahari harwanaga izo section zibiri abantu bazabumva ngo ni intambara ikomeye yari ikomeye ariko yayirwanwa n'abantu bake tuvuge ko bari abasirikare 24 12 mu section zibiri zashoboye kurwana hafi igice cy'umunsi intambara ishobora kuba yatangiye hagati ya saa moya na Sizeri bararwana
umusada utinda kubageraho kuko umuntu wari mu gifuni kuvuga ngo azaze Ugende n'amaguru ni n'uri kure. mu marungu n'uri aho bita ku iremezo aze abagereho ni urugendo rurerure cyane. rurerure. Amasaha sino Ni bande batabaye ubwo umusada wazanywe na leta gakunzi avuye Marongo? ya leta gakunzi yaratabaye yaravuye mu gifuni Yaravuye mu niho gifuni. yabaga azana n'iparatuni ya Ruhora imbere azana n'iparatuni ya Bisetsa urumva ko cyaje ari igicu Kundi kinini. ndetse haza kuza n'indi paratuni imwe yari ivuye mu marungu bitaga special nayo iratabara Ahari fani murokore. hanyuma gakunze amaze gutabara avuye mu gifuni intambara yarakomeje ariko ntiyabaye igitinda kuko umwanzi yahise acika intege kandi urumva ko yari yahanganye cyane barasirikare benshi baba desperate. Ni ukuvuga ngo yasanze bakonera mukarayi barwanya umwanya munini. barwanye kuva mu gitondo Batarahunga. ya Sizeri na Samo yabigeze ubwo nko mu masaha 6 batarahunga kuko byageze hagati mu masaha 5 imvura iragwa n'igihu kiraba bisa naho bigenda bihosha umuvuduko kandi kagabwe ku batahazi ni ahantu hacurana uru ruhande ni ikibira c'imanga aha ni iyindi manga Kandi ntiyari yatuwe ngira ngo. ni umusozi utari Umusozi utababa. hano rero hari akamina ako kamina niko ingabo za Zaire zari zirimo abasirikare b'abanyamurenge bari haruguru hakaba ahantu hatoye bano basirikare ba Zaire ubwinshi bakabura ahandi boca cyangwa ngo baguke bapano ahantu hanini Bifasha noneho bifasha bano bantu bakeya kuharwanira amasaha menshi kuko bano nta handi bari bafite ahijya hari mu manga abazi kagabwe ko barama bahabona ikibira c'umworera c'imanga ahijya naho hari indi manga ibyo nabyo zafashije bano bantu bakeya ubona uko baresista hano hantu kandi birabafasha rero barwana amasaha menshi tigakunze hageze umwanzi yahise yibwiriza aduye yahise ahunga yumvisha imbaraga ziyongereye umusaduje ariko atakaza abantu umwanzi benshi abantu babaye muri kiriya gihugu bo mu Rurambo bose bazi ko hari ibirundo n'ibirundo by'intumbi z'abasirikare ba Zaire ubwo bahise bahunga baramanuka bika hasi ku iposita ariko gatoya ahantu ariko Maremo Elias yarasiwe ako kanya rero ubutabazi bubonetse igihe cyo kubirukana na morale nyinshi y'abasirikare babizi iyo batabawe habayeho guhaguruka no kuja kwa advancinga yego nibwo Elias yahise araswa hano mu mutima mu bihaha hano kandi mari twari ibihaha ko yahumekeraga hano inyuma uko niko yarashwe intambara irangiye intambara igiye ku ubwo umwanzi baramwirukanye ihita ukomeza noneho uze no kutubwira intambara zako kugeza batibutse wenda muri plane bahise bamwirukana baramumanura bamugeza imurenge ku iposita bamutesha ibintu byose yari ahafite igikoresho imbunda amasasu ni depo y'ibyo kurya uwo munsi muri ayo masaha bahise batibuka ku iposita neza batibuka ku iposita kuko nta mwanya munini uhari kuri kagabwe no ku iposita hanyuma icyo bakoze abasirikare b'abanyamurenge bahise bafata ku iposita barahicara barahakaba bagumayo baraharara uwo munsi barahasiba barongera baraharara umunsi ya batayi itarabadvancinga na Iremera igituje bakiri Remera bakora amapatururi muri iki kirere cyo hagati ya Remera n'Imurenge ku munsi wa gatatu rero Iremera harategwa bano basirikare b'abanyamurenge bari hano ubwo ni babandi gusa cyangwa haje n'abandi bari bavuye za Marungu fana murokore nawe yari yiziye bari mu witwa Gahamba niwe wamanutse niwe waje nk'umuyobozi kumwe na Gakunzi niwe waje nk'umuyobozi hanyuma barakomezanya na ba Mukarayi icyo bakoze nuko bamwe bagumye hano Imurenge ku iposita abandi basubira ruguru mu Rurambo bamanuka ziriya nzira za gifuni batibuka aho bita mu Kidote kwa ngo bamwe bateye baturutse ruguru abandi baturukira Imurenge baca mu Micyamu yo hasi seruka neza Iremera neza abantu bahazi hanyuma babatera hariya bari mu Kidote position yari Iremera neza cyangwa mu Kidote position yari bamwe bari mu Kidote abandi bari Iremera no hino ndetse abayobozi babo umukoroneri
wavuzwe ku maradiyo wafashwe n'abaofisiye bose bari batandatu ni ukuvuga ngo bari bayoboye izo ngabo zose bo barahaba bari baryamye ahantu ku bapadiri bumvishije amasasu mu basirikare baje abapadiri ngira ngo bamukidotse sinzi bagiye kureba ibyabaye baza mu modoka ya Land Rover y'umweru y'abapadiri bagenda mu modoka mu masasu mu ntambara bene kuri bari abofisiye batandatu baje muri iyo modoka basanga aho bagiye kureba abasirikare b'Abanyamulenge bamaze kuhafata niko guhagarika iyo modoka abasirikare bose b'abofisiye bavuyemo babafashe bazima komandema irabura abasirikare barwana badafite umuyobozi niyo mpamvu intambara y'Iremera itakomeye cyane intambara y'Iremera urumva yaroroshe nimba bari babaciye umutwe yaroroshe paraporo n'iyakagabwe kuko iyakagabwe urumva ko yamaze amasaha nk'arindwi mu gihe y'Iremera ishobora kuba itaramaze amasaha abiri kubera ko komandema kandi urumva nubwo bagize perte ndavuga uruhande rwa leta ugenda gutakaza abayobozi ariko bishoboke ko ariho haguye abasirikare bakeya kubera ko nyine itatinze cyane ntiyatinze cyane bashobora kuba bataratakaje cyane ko kuri Kagabwe kubera ko nta resistance nini bakoze ni nkaho komandema yabuze urumva koloneli yafashwe amateko n'abo ba ofisiye bandi batandatu bose barafatwa iyo modoka nayigumaho baje kuyitwaramo Abanyamulenge baje kuyitahana bayijana mu marungu niyo yafashe gufasha inkomeri ibintu bene mu ruhande rw'Abanyamulenge uwo munsi Gakunzi yarakomeretse niwo munsi araswa mu kuguru intambara y'Iremera muri iyo ntambara y'Iremera n'undi mwana witwa Ntwari w'abatwari nyine wo mu Ibunda ubwo wenda ntiyabuze n'abahaguye birashoboka ariko ni bakeya ibyo byose ugereranyije si benshi Remera irafashwe ngira ngo Remera niyo yatumye Kongo Zaire ikanguka cyane yumva ko intambara koko abo yitaga wenda gusa nk'abantu b'abacengezi yabonye ko bikomeye kuvuga ngo batayiraswe n'abakoloneli bafatwe n'abandi bayobozi birumvikana ko aricyo cyakanze cyane Zaire nyuma yabwo byagenze gute nyuma yo gufata Remera habaye ku mugoroba urumva ko amaradiyo yose za BBC Germany zatangaje France 24 na za RFI Remera yatewe yafashwe n'abantu b'Abanyamulenge ndetse n'abasirikare ubwabo batanze amakuru ku banyamakuru ko barwanye n'abantu badasanzwe ngo b'imiyaga ngo yari amapepo ngo barwanye n'amapepo batagaragara ibyo byaciye cyane maradiyo Kongo icika intege kandi bamenya ko habaye ikintu gikomeye handi hari abasirikare bakomeye batari abana gusa Abanyamulenge kuko zavugwaga bumvaga mbere ari abantu gusa batamenyekana ari abantu batazwi swate baba bandi nta wamenye uko byari bifashwe ariko guhera uwo munsi amaradiyo arabitangaza isi yose imenya ko hari intambara muri Kongo n'uwo munsi n'uwo mugoroba byamenyekanye ko muri Kongo habaye intambara biravugwa ariko iyo ntambara irarangira muri iyo minsi nta yindi ntambara yabaye hafata ikindi gihe nyura ngo bafite ntuze tugiyogera kuri ya Fidele wenda ivuka sinzi nimba ari n'icyo gihe ariko ibyo byose nyuma yo gufatwa kwa Remera habayeho pause abasirikare bose ndetse basubira ruguru bamaze gufata Remera bategetswe bose gusubira mu position yabo Remera barayisiga nta musirikare bayisizemo basubira mu position yabo abari mu Rurambo bose basubira mu Rurambo abasirikare basubira abari mu Marungu baguma mu Marungu ndetse n'inkomeri narimvuze Gakunzi n'uwo mwana Ntwari nabo baje kuvugwa mu Marungu kuko bari bashoboye no kubona imiti hariya Remera kuri biriya bitaro by'Iremera nyuma uratekereza ko hashobora kuba harashize igihe kingana iki hagati yo gufatwa kwa Remera no gukomeza intambara ndabizi
nawe urabizi ko yakomeje imanuka nyine itibuka za plene no kuzakomeza yerekeza za Uvira, harashobora kuba harashize igihe kingana gute uhita unakomeza nyine wenda uhagarare ku mujyi wa Uvira uko wafashwe? hashobora kuba harashize amahinga kabiri. Wenda n'abandi nibaboneka bazagenda batwibutsa ariko uko nibuka ushobora kuba harashizemo nk'amahinga abiri. Amahinga abiri ashize rero hatanzwe itegeko ko abasirikare bose bari mu Rurambo bamanuka, yego, n'abandi bakava ahandi henshi. Intambara nyirizina nanone ikomeye yasubiye gutangirira ku Bwegera kuko niyo yabaye intandaro yo gukomeza bamwe baje Buvira abandi bakomeza Kamanyura, ariko intambara nyirizina yabereye ku Bwegera. Se ko Bwegera ni hari iki cyatumye ko yari mu Rubirizi ya gisirikare, ku Bwegera hari iki cyatumye wenda ntambara ihaba cyane? Ya gisirikare yari mu Rubirizi, ariko ku Bwegera hari interahamwe tuza twumva ko hari umukoloneli bita Kabirigi uyoboye ingabo zo kwa Habyarimana zari hariya muri plane, yaraje afunga ku Bwegera kuko byanakekwaga ko abantu bavaga icyo gihe Burundi bacaga ku Bwegera bagiye muri Opera. Afunga iriya nzira aba ariho barwanira, uvuga ngo barwaniye ku Bwegera, niho habaye indi ntambara ikomeye cyane ushobora kuba yaramaze iminsi 2. Ese hajya simbyibuka neza, nagiye nkorana ibiganiro n'abantu batandukanye, ngira ngo umunsi intambara yo ku Bwegera iba niwo munsi yambuka igikundi cya General Kagame, nibwo cyangwa n'imbere? Nibwo uwo munsi ni ukuvuga ngabo za FDL zimwe zari zambutse nyine ziva iyo zavaga Cibitoki, n'izo zindi zaturutse ruguru, izindi zagiye ziva ahantu hatandukanye barwanira ku Bwegera. Intambara ikomeye cyane yamaze iminsi igera kuri 2 kuko ngo bararwanye Burira buraca burongera Burira. Umunsi wa kabiri ku Bwegera harafatwa na umva ko ku Bwegera ifashwe ubwo na Rubirizi yarivuyemo. Cyakurikiyeho Bwegera imaze gufatwa, izo ngabo za Kabirigi zimaze guhunga zerekeza i Bukavu, abasirikare bose barazamutse kandi bajiremera ntibaguma ku Bwegera, ntabwo bagumyaho. Barazamutse bose abo bari ku Bwegera bajiremera, bariho baje gukorera riyoge mugani wabo, nabyita riyoge cyangwa organisation kandi kwireorganize cyangwa kwisubira kwiyubaka. Hanyuma bageze ku Bwegera niho nako Iremera niho bagabuye abazakomeza baje Buvira n'abazatera Bukavu, basubiye mu Rurambo bagacikaziba muri Mukono. Kuko ngo abasirikare bamwe barazamutse basubira mu Rurambo. Ese tibakomeje za Ruvunge na Kamanyura na Ngoma? Kimwe cyaciye Ruvunge, cyasubiye mu Ruvunge, Kamanyura, Ngomo, kindi gisubira mu Rurambo, muri Mukono kimanuka ikaziba, izaseruka Nyangezi no gukomeza igahura n'icyaciye hano muri Ngoma. Hanyuma ikindi gice nanone gisubira ku Bwegera gitegera Rubirizi, Sange, Kiriba, kuzogenda gukomeza baje Buvira, bazohura n'abavuye ku ndondo y'Ubuvira. Ari ku ndondo z'Ubuvira ubwo ni Kayoyo, Nibaruvusha. Hanyuma tujya gusoza kino kiganiro, urahita ukomeza noneho umujyi wa Uvira ufatwa, ariko ndabarizamo ikibazo. Ni ukuvuga ngo mu ntambara zabaye hariya za mbere niye ntambara wavuga ikomeye, wenda urasubiza icyo ngicyo umaze kuvuga uburyo byakomeje Uvira irafatwa, nimba harabaye n'intambara imeze gute Buvira, hanyuma uze gusubiza icyo kibazo mbajije bisubize nyuma. Intambara navuga ko intambara ari ikomeye cyane ari yakagabwe. Cyangwa yakomejwe nuko wenda abo ku ruhande rw'abanyamurenge bari bakeya, cyangwa wenda ariko yari ya mbere bataragira experience nabo, uretse ko bari bayisanganwe. Buriya hari abantu batazabigishwa intambara, ngira ngo muri mu kubibona n'abana
batari bakuru cyane bavutse iki gihe uko barimo kwitwara urabona ko bari gusa n'abantu kugira ngo bari bigiye muri za Israel. Ariko intambara navuga yakomeye kurusha izindi ni iriya ntambara ya Kagame yarakomeye, iyo kubwegera nayo yarakomeye cyane ko yahuje noneho abasirikare benshi bahura na ziriya nterahamwe n'izo ngabo za Habyarimana n'ingabo za Mobutu. Intambara imara iminsi 2 ntiyari yoroshe nayo. Baragiye Uvira yo byagenze gute? Uvira bayirwaniyemo buriya Uvira bararwanye kuko ariko icyayibafashije nuko bamwe bari baturutse muri Plaine ariko abandi baturutse za Gafinda, ubwo ni za Munanira, za Kirungwa, batangiye kurasa Uvira bayiturutse ruguru, noneho abandi baturutse ino biborohera gufata umujyi wa Uvira, kandi ingabo za Zaire zari zacitse intege. Yes, yaramaze kuraswaho hose. Interahamwe nizo zari zibafashe cyane muri Plaine, zimaze guhunga Uvira ntizakomeye cyane. Kandi interahamwe nkaho zahunze zerekeza za Fizi, igice kimwe zerekeza za Fizi, Bukavu ikizakomeza hamwe n'uwo Colonel Kabirigi niyo bagiye, ariko ikindi gice n'ubundi cyo bakomeje kijiriya za Fizi kuko nicyo cyaje kurwana igihe kirekire za Fizi, ariko byarangiye umujyi wa Uvira ufashwe. Kandi intambara idatinze cyane nk'iyo ngiyo muri Plaine yatwaye iminsi myinshi. Okay, urakoze cyane ku mateka meza ukomeje kudusangiza. Reka dusubize ijambo umunyamakuru wacu Marcel adusoreza ikiganiro. Murakoze cyane, reka dushimire umutumirwa wacu Pasiteri Rwakabuba Faustin ku mateka meza. Aya mateka ni meza ku bantu b'urubyiruko kugira ngo bamenye ibihe bitandukanye igihugu cyagiye gicamo. Reka tubashimire namwe mwadukurikiye, tubibutsa gukanda subscribe, gukora comment, gusharinga, gukora link, liking kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bibanogere. Ibi biganiro by'amateka n'amakuru abagezweho turabibizeza ko tuzakomeza kubibagezaho. Mugire ibihe byiza.